neza nongeye kubasuhuza kuri zino tariki enye z'ukwa munani 2025. Uyu munsi wa none ngaruye update nshyashya. Murabizi aba bahungu Rugaju Rigani na Rikari hamwe na Jangwani bafashwe ku itariki 20 na zingahe, bafashwe ari kuwa gatanu. Kuva uwo munsi babafata bahise babajyana aho bagiye kuba barimo kubafungira kugira ngo bababaze uburyo bariye amafaranga ya APR FC. Amafaranga ya APR FC bariye, murabizi, ni amafaranga bavuga ko bayariye APR yagiye gukina na Piramide. Ni ibintu bimaze nk'imyaka 2, ariko icyo bita timu ya wanajeshi hariya ntabwo hari upfa kwirya amafaranga yayo ngo birangire gusa. Bari bazi ko amafaranga bayahejeje, ariko ubu ngubu barahagurukiwe bagiye kuba babiryozwa. Ariko update narinzanye none ahangaha, ntabwo narinzanye update wenda yo kubibutsa yuko aba bagabo bamaze iminsi 3 muri gereza bafunzwe, ariko ntabwo ari ukubafunga kuko icyaha ntabwo kirabahama. Bakekwaho, bamaze iminsi 3 barimo gukekwaho. Kuri uyu wa mbere tariki 4 z'ukwa munani 2025 nibwo uyu munsi bari bugere imbere y'ubugenzacyaha. Babyita kubazwa, nibwo bari bujye kubazwa. Abantu batari babizi, ni ukubazwa, ntago hatagira umuntu uza kubayobya. Ntago ari mu rukiko, ntago ari mu biki. Ahangaha baragufata bakagenda kukubaza, bakajya kukubaza ibyo wakoze, niba ubyemera cyangwa se uko bimeze, niba warabigizemo uruhare. Ni ukubazwa imbere y'ubugenzacyaha. Ntago ari ugufungwa, ntago ari ukuburana, ntago ari ukugira ute, kuko kuburana bajyayo kuwa 4. Uyu munsi rero ni ukujya kubazwa. Uyu munsi barajya kubazwa. Urumva, iyo umuntu agufunze kuwa 5, kuwa 6 ntago bakora, ku cyumweru ntago bakora, kuwa mbere noneho nibwo ujya kubazwa. Uyu munsi bari bujye kubazwa. Abantu bari hafi yo ku rukiko baza kujya kwirebera aba bahungu, bakajya kureba uburyo bari buze kubazwamo. Ariko kubazwa nyine umuntu yinjira mu cyumba wenyine, urabyumva. Ariko uyu munsi bari bujye kubazwa, bari butangire kwitaba urukiko nyine bagiye kubazwa, bagiye kuba abantu bakorwaho iperereza. Nagira ngo babwire yuko indi update, uwitwa Lorenzo wari umaze iminsi arimo gushwanashwana na Rugaju Rigani, bashwanashwana muri RBA. Nagira ngo mbabwire yuko Lorenzo uyu munsi guhera saa 4 muri butangire kumwumva kuri SKFM. Abantu bateze amatwi SKFM muze kuza guterekaho, mwe mwakwiyumvira Lorenzo. Ni iyo radio nshyashya yagiyeho. Iyo ni indi update. Nanone indi update nanone mbafitiye indi update ibabwira nyine nka Rigani ni umukozi wa leta. Nka Rigani ni umukozi w'igitangazamakuru cya leta, kandi hashize iminsi 3 afashwe ari mu maboko ataraye. Bivuze ngo agomba nawe kwihutira kwandika nk'urupapuro nyine akabwira igitangazamakuru yakoreraga aho ari, kuko murabizi iyo umukozi amaze iminsi 3 atari mu kazi batangira kubishidikanyaho. Ashobora no guhagarikwa mu kazi, agomba kuvuga aho ari. Iyo nayo ni ibintu bikenewe agomba gukora. Iyindi update rero ihari, hari update ya KNC wazanye ibintu by'ibihu, harimo kuvuga ngo Rikari ngo bamukuye ngo munsi y'igitanda. Ariko se Rikari ko twamwumvaga ari mu kazi, yageze gute munsi y'igitanda? Kuri SKFM hari bafite ibitanda. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu byavuye ku mupampe witwa Taifa niwe muntu wabivuze bwa mbere. KNC nawe ahita abivuga, ariko turacyarimo kwibaza ukuntu Rikari yageze munsi y'igitanda. Rikari munsi y'igitanda nibyo bintu tukirimo kwibaza. Ariko reka turindire uyu munsi nibava kubazwa. Uyu munsi nibava kubazwa, bashobora kubazwa nko kuwa kangahe, nko kuwa 4, bakajya ku urukiko rukabagira abere. Wenda byibura kuwa 5 Rikari akahita aza akarekura ibomo. Rikari nawe ndamuzi, ntabwo ajya yumvikana na KNC, sinzi ibyo bapfuye.
ntabwo ajya yumvikana nawe, hari igihe yazaza ku wa gatanu, ngewe nibwo ndimo gutekereza ko ku wa gatanu Ricard ashobora kuba yasohotse akaza agahita arekura icyo bita ibomo. Aya ku wa gatanu, urumva ku wa kane uyu munsi bagiye kubazwa, ku wa kane basubira ku rukiko, hari igihe urukiko ruhita rukurekura, ku wa mbere ukabazwa, ku wa kane rugahita rukurekura. Rero icyo ndimo kuvuga, ku wa gatanu hari igihe yarekura ibomo, urumva bitarenze ku wa gatanu hari igihe Ricard yaza agahita arekura icyo bita mukwaju ya bomo ya mudomo, akaza agahita arekura umudomo kuri Kenisi hamwe na Taifa bazanye ibintu ngo yavuye munsi y'igitanda. Naza ku wa gatanu niwe uzaza tubwire koko niba byarakuruwe munsi y'igitanda nk'imbeba.